Guku ni gwa Gikuyu Community News na muthenya umuthi turaria uhoro wigie Raila Odinga uria urarwagira giti gia president rita ria gatano na kiama gia gisiasa kana muungano wa gisiasa wa Azimio la Umoja agithii na mbere kwandamana na Martha Wangari wa Karua ari munini wake kana uria uramuteithagiriria gwetha kura na danona o president kuringana na ndumiriri iria irarekereirio ni Wafula Chebukati wa IBC no hau ni athie na mbere na kuga ati ndumiriri ya Wafula Chebukati gutangatha William Ruto wa Kenya Kwanza ta muhotani wa githurano kia o president kiria giatabanirio tariki 9 mweri wa kanana mwaka wa 2022 ni null and void. No agithie na mbere kuruta ndumiriri riria akurugamite hamwe na Wangari wa Karua na Kalonzo Musyoka ni eta a Kenya mera magithie na mbere na gwetha kihoto igoti-ini a Kenya matuike andu a kwendana na guikara na thayo akiuga ati Azimio la Umoja ritiretekanira na maumirira macio ma githurano ma Wafula Chebukati no gana auga ati Azimio ni maguthie na mbere na gwetha kihoto igoti-ini. Thie na mbere na subscribe guku gwa Gikuyu Community News na ndugatuike mundu wa guikara uguo. Subscribe.